yɛtena si de na ye keja e de agum na maame nkɔ me case ne so me wi a mo amaba Facebook ne so nyina meba bebo din monton sanfrɛ wunua ka kire wunua se Afisem atena se enti yenkɔ ye ni mo ba pa etesen yankopɔ adom ba che frɛ osen frɛ mataadwa anti atade obetimi aye ni bekasa wani abre pan se wo case a wo de ba ene mo wani mmere na kasa ni ente wonka ani die mu a why aha serious na mo wani mmere se wakwa nwuye hiam na ade wasem nam na yentie wasem pacho yetie o me pa o chel na mete a kire nsu a ena me hu be ma bi hia me ena oso ope me enti o kan ya na me mfi ti ogusu ba me so saa enti di ba busum mienu ena me ne etwen pena kakala na ototi me wo ya nche na me san ewu biem enu achi na obeye me ho ade woni na busuafo na papa mu nyina abeye me ho ade eti wo mbeye wie no me se me ne mabusuafo okọ akoda ase a me kan wa me ama se me hu no 208 ena me hu no na se tama me ye se me ko na be 15 years no a wo ma me mani kromo ka se on pedan han ma na betena wa wase obi atena busuafia wo ne manyina wo ka se wo ko ho nso so ma me se ba bi oda no onua mu nyina ba wo mu da ho bi na chese me ne me man ye ntimi makrom ho ne abetena ho mintimi nkọ ho ti abro me so ama asem no ehame ho mintimi nka nkyere obi ha me nso se bema waye ho ade se o kọ ne nchen a ne maame sesen ba bi a oda no onua mu nyina ba wo mu da ho bi na oye ho ade maame ne ba bi de o ba bi okay o ba bi enti mintimi nkọ krom ho eti 2023 no na me se da bi ade na bro me so mintimi nka nkyere me busue ni ntimi nka nkyere obi a me na ma na me kasa wo ho enti mekọ krom ho na makwa akohwe de enti a wo mu maame makrom ho no enti mekoya no mekodru omu fie ani mo na omu nim semaba ho na me be ma de tatrata na me gina baabi enti me din ntasa oba dem ena okohyeye ena me gina ho antu wo kunu krom na akopie ye no wo din ntenten kakra okore surudu oba dem eti wokotena wo ye de obeye wie ya na opie na me ne de ta oba ne kwana no ene no kwasem be bonani so fly eye me ya Afisem me ti adwempa me de di wachi de mpaibo di wachi no me hu sakre kra na wuni bi me de mpaibo agina wachi sa me na wo adwuma ye utimi totazim ye no me so sika ka me nsa enam wo die ni nti no na me misika ha hye na me ba sa no na me ko o mu fie ho eno no so ko fie eti o maame na asma obeka ne se be me se o ahwa akofa yale able maame ne so onfa yale bia meyew onfa yale bia meyew mete so ka cha ne baba akone ne nana se amem na gya no na o mu se antenka sa onim sama antenti me so ma ankasa ti ade a chenye no na me fro kai na me baaye ti me baaye na me sofo ne ono ne sofo se ye be ka asem no ti ye ko ho no ye ko ho no asema maame ne be ka se utiri ye se ode sofo na aba asem no ma me ankyerechire mu no asofofo ne tu wo mu na si so na ye sole ye asema maame ne be ka se ye so akwo nkula mienu bi wa ha nkula bulom bi maame no asa akasa asem no na ye tu ye na si so na asem ne tu twa na me baaye eti me baaye na me se sa na ekoso ho de a ene me fa nkula na kwa akotena ho be de nkula na kwa ye ko ba ko ye ko mienu de toso me nsa me ko embedu ya mi kunu se e ma ho biem wo ba mi nya sika mfa ma ho na kasa ne nya mo me ho no so na me ko e no ba no ho nti wo bo mani ma mani se mani me wo ha no mani ya me ya je se me ko hospital enti amami ntimi nkokuro mu obi ma be ma na waye ho ade afa abusua be hia wo abusua no wotimi bo wani so because of oba ama mani se mani mienu nyina waye ne me sample nti ama mani mienu nyina me ho an mani ne ya me ya eti me den kra ne ko de toso mienu no eno o mu papa panyi bu sa nkra ne se sabu be ko school wa ha o mu so mu nana ne ka kiro ka kiro mu se mu school ne mu dan kra na mu be ko no wa ha no no onim se nkra na adwini so na nkra ne be bo mama ne na wo ko ho no so so asema ame ne be ya aduane na aso be som ne ba nche kra o ma ahoro ho o ma wo so ne hwi eno abeka ho abetana ho eti asam na bro me so ama me na ma me to nye se na me tie ma dwene ho e de akoto me papa anim me papa friend en plan 9 wo de meba
meba saa bepem saa bling eti se ha na me won me papa kura nim se me dia asem na ba eti me dia ba sam nka bi ma me se awale no ntimi wale me a onya me kwan na me nko nti sa mewu awale no oba na akofa no so de me nam nuro so sa ase de obenya makumi no awale be ma no me ntimi mani nkume na o me wale na me ngunya me ma me ne so no oba ne so ti sei Bema ne mpena no ukunu mpena no wase ba wane ne ya baako ati wo mudan ya chi bema ne ye gala na oba ne so dan board ano oba wo ne nwoye etimi ya senk metena wona ma de ma so dan board anam so menya bi di ahweye ma enu nti bema ne sima mi nsikuro mu wono ma me mamba wonya scan fa ma me eti masima me de beda amu nyina ne se wontimi nwale me a wonya me kwan na me nko wobeba ha nso a obedi new year agise new year ansa no waba so obedru ne wani ne na eda TV ne so no hwe TV so ha form ha eda directing ne kire ne TV ne so wani ne da so no otwa wani so no wani ayen sei ne nsa so mu odu nti wode bo wa kan pa nesa ne nko otu wani because hwe de wani achi no baby kura ye tuntum baby aye kokko se de wani asi aye no bema ne twa wani so sa we na wo ye no odi kan ye we na nsa na wo san ba be ye we no so oh my god nti ese mani no mienu nya ho a ne mani no ye mia je wonya ho sunsanso mama ni ne na so mame wonya ho sunsanso because bema wati sika aye ho ade wukunu no enye empena o mama ye frozen me pa cho me dia taadwa anti ata na bema yesi obi nti sika enware ne tanfo na empna wakwa akofa wahu nti no otimi yi ne nsa wani so wom hwe nipa odeda ho ni nyina echi so omie na no mpa me choda ukoka no asem obetu a kire no so no ehye abufuo a kire nso aho na afri me pa cho ho no me so am ne kotete ye ti kwa be na afa so hia bema no ho na ohun enti kwa be na afa so se ho na obae no no ye din adwuma e ba ne sen no obese wo pe ototo gala abuo ni bi nti na wo mu yam ne efie animu ene ma ne basa da bi mi pese mi hu kwan ofa so se wo pe se wo mu wo ye fie na animu nti wo mu be ye adwuma ho aye ne wo mu nyina na ho no ka cha me so wo pe me nti wo kan aye no kra ma me anhye da mu an nti ko mle kakra ena wo te ase ma no ubi sa ne se owo yire wo so oni yire owo ma wo ka kira me se oni oba bi etena na oba na nyem ye no de koma ba ma foforo na ba ma no ewu ye na fe na oba hu na o se beje oba sa no ka kire nti se akra ne ye ne dia se nya ne dia de wampai mu anka no kranchiro eti wo wachi na ne maame se ono oba bi akwa wo broma na se no ho dada dabi wo wachi ti sa akra no hu no minim wo mo se nkula mienu asema maame ne kan se ye so akwa wo nkula mienu bi okuro bi wo ho so ade wase no ne ntam te sen ni boni bi amentina ho no mpo eda se mo maame ma wo na be da matena wo nti na wo frɛ no because ene de telephone wo ho utimi frɛ obi chia no nti asew wonte wase nka ewo mu ananka wa frɛ asew etesen asew so timi frɛ etesen na mo yesa ebia be ma no mene ne kasa o se ante wa me se na chia na mame on kasa fama ante kura na me nchia no kan nyina mi tie o on kasa fama ante na me nchia no ha ye ni security bia on kasa wo off enye dabi enti de ewo wo ne wase ntam no ma ye hu problem bi wo ho ama ye hu oh dabi because ni man theater se maame ene abusua ebedi be ma achi aba ukrom abaye ho ade na akire be ma be kwa akofa mpena na wase ene mpena na kwa ka bom sei bare enti ase ni menti ase minini haubia na ukunu so nka se waye ne boni bia minini haubia oshi a wode ukoni krom osia ohun me no akire na nsa na me ko ho no oba akire time be oye ho ade no free mo no na me ko na ne brother ni nuanu mienu so free me san mabusuya ba oshi a ofoforo ne de wanfo wanko krom ho time de yanko time ne papa wuye ne bra wuye a wo koye no hefa na adai omu ko pe dan ma ye de e wa bonten nti se be ma tu abetene ne krom omote omabusua fie ananse eye ho afie na be ma ne tifie wo bio na se ne yire eba enye be ma ne demo na oba ne beda ene omu ko pe dan ma ye da bi me ba wasese se uba krom ho a edan ni ho ehe na abeda ena mi bisa se edan ya wukunu demo no enyu no se ye mo so
set sen yo eye okunu no no and the two shall be one the day na si kwan say wo kokro mu a unu kunu beda ne dem inya baby na menti o o se baby oda na onuamu nyina ba o mu da hobi se onuamu ma ya onu ko na da ho enti se ne ire aba denti na onuamu ba o mu koda ne maame nchen ena ba ko no so se o papa esi dan bi ti dan na papa ni si ye no maame ne de ba ko maame kunu no se ye be ba betena no ma mi kunu sofo e ka se on pedan emaye no na no ansi maame ne si kroma da boarding na ono ne dan na papa de ma no obi tim se nipa di tu a no aba betenam na yeso ya ba mbedi na otwe anameko nipa ni tu a no ma ka kire be ma ne se me de dan na ma han antata me ba wa hwe ne fe be ma ti kopa ukunu oye bra ne pa o hwefoni na da tv ne so no oti ono o ma me ko intro ndi o ma be ka no ti wasam na ka no menti aso kasa hwe ohwinim oti wono wone me nwini mom wono o ma me na dwuni bom obie na no ante se ono ma me na dwuni bom me ma me te for o ma me tu anu o ma ware ye den no o ma me tu anu watiem wonim wo ye be ma bible kra ka say be ma beja ne ma me ene ne papa ho na one ne yire akoka bom aye honam ba akọ ene ne yese and the two shall be one yen ka se wo no ma me mfa dwene o but ono ma me fa no na no yire nso fa dwen entisa ne de ne te sen entisa ono mfa dwene mo ware mfie bebre nyina mo ware mfie sen se 18 years ni mo wo sen ya wo mienu panyin no 15 mu ni na ketwa ne so ko 14 e de twa to a wo hu okunu ye da ben wo ba ha no be 5 months ni e no ba na anu ya no ma me suma ne so o me fa ne ma emle no e no de ko e wo ye so wo kwa aba no no anu no me ku an se Frimpomaa me ku awade no me na ma na me kasa afa otrim ni TV na e mi kunu beja o ka wa na me nkoso so a eno so a twinchan 5 months in obai o no die ba chan e to dan so a wonam na kasa kote kom so timi de ba o onzo gusuma mo asre kote kom timi de ba se e tawo cha o wonam na to de kasa obi kasem bi anya bufu okura na abuafu antiata ye hye ye ho den wate ye kase ye di wiase adwendwen achi a wahu wanhwe ya wonam adakuru na kum na wa mini ahwe eno so na me mpa ne sase me ba be wo awade ne ho acha me ma no de se ura kase wo ba be fa wo ne nkra no akotena ne nchen e wo krom ho nso so be pe dan ya ama me ne nkra na betena ho de a na nya sa de a ho de awarigu ni de mensoso so what I say be 5 months ni e na ukunu wo ba wo nchen 5 months yo koye no ofre wo mudi nkomo sa awarefo Maame Frimpomaa sa wa ba wa koi senye se bi o ma me be suma ne so o me fa bibi mle na se new year bedu a obeba obekọ no asa ba new year na se o mai na se oni wukunu te Ghana wo so ma ware na ye se de motia amanone be ma ne te abrochire na te Ghana ha enti oba afiafe oba nkomo be na oni udi no kra no no wa ba kra no o ti abonten sa be di nkomo aka ne nsema chese se wone ne yire be hyedem edim paso nkomo and e bi ntesa wow for the past 18 years 18 ofri kroben so dun kwa I am free and now so free yes me free me papa free bo sana me kro mo ye atwema frantwo yare hosemo me hwe wedding pictures a scrollia mo twempena check akra ya tena na ko wan yi akra nsa na me nyimo panyine ti sa 1 year na mo tena yansa na wo ye ho ade wa hu ni suban kakra se na me ne wo akire nsu ya ho ni nti na nti ye me ne da bia na me ka se wa hu suban ne kakra sa me ma me te no sa time no wan show bi kakra njire o sa de na me hu menye o mo boni bia menye o mo ka chire kura ne o ho sei menene obetena me nchen ko school wie ansa na woko menye o mo boni bia menye o mo hwe tu bi sa wase se be mai wa ye me ho ade
mi nsi kwan say if ya de na moye enti wo nsi kwan say bia obeware aka ho na say bibi but wo de a edi se fata wo no e wo say ye de ma wo na wasitimi ekeka ensem ya e de kire wo we bisa ne say bone be na ase wo me de ayo man na mpanyifo atena sintie wo kansa na man ka hwe o kansa o ye kansa na o say ye so akọ mienu wo kurobokuro ni di nkola blom bi na say wo ma ne de omunye burom o ya chenchena oh arehosem Monfa eje dusa entoso mame na odisen edusa monfa ne ntoso mame na denti a oyo oba mutimi ye japade bi obeto half pro to be wo ye kurom na ya to foundation eno kura no mame no ekunu afase amene ne kwa asole wo ko kurom wo so obisa ne se ye se ne ba ne si dan wa hanom eno wo so won de wonim no no oba se me couple to so nti wonim se me dia na se obi dia wo so ka chen se wo boa wo mo boa ya me ba no na esie me ban ba me ka kire no ampa no aka kire ne ba no ti me ka kire me kunu asen a ene no na ante ka kire mi na che se ade na be man be ya ma me ne nkola ni nti no me nya me ma me ne hwe me ene me nwanwa no ene ye me nwanwa no na kro mo me metana won po da na oba wa ware no wanka bibia mo hu se bia na ni nyia ware no ho David obai ma na danfo no ma ne ta wale n'achi hwan ya danfo ma se na danfo adentia obi nim se no ono ankasa wo ho no ono ankasa ntia denti na ono ankasa ntaya ware n'achi a na danfo enye ni nua hu na danfo enti something dey there ehonum na no na handwriting ne ye clear se aso be froka afini krom se ye koye meba eyire ho ade ye kwaje yire ama meba na se aso timi ka se madamfo ene ntaya ware achi a menya ne boni bia asem se beni asem bisa o mabusua mo menya obi a boni bia ntu benya bia di age sa afe eno so oba otimi pem na so wa bele wo ho no o manti wo no oba se ahia obedru nne no oba bedru na ya wo no oba bedru a memenda obefre na dusa ya abla na be ye we bla na pressure be sini so sa ne maame ana ne mpena no ne maame no san akọ wono na kodi afe wo ne nchen a wo be di few days bi wo ne yire nchen no na maame asan frɛ no wo ne maame ne number me ne number e wo se ye nya asew number ni ye bisa asew se dinti na wo be kwaje aware a wo de wadanfo ene kwagina akire se wo na etaya aware achi ali se wo ntimi nyina akire krampo anka wo nua bi odade ayenso hello ajaya good morning hello beme na mpacha pomboko ya from me Frimpomaa na Oyerepa wa ha wono wo kasa okunu abache ya na enam ni nkomo yeah good morning na hoye de nyamiase de ohia bia ka kire no ma ne so na kasa ne ho me asama asetena wo ne metene me de aba Maame Frimpomaa mo ho se wa wale me wo ne matena wale mfie edu nwotwe na wo beba me nche age sa afi wo bedi new year age se new year na abeba me ba mo kuro mo soso a wo maame se ba bi a wo da no wo nua mo nyina ba ho no wo mo da asam na pempema mama ba beto se wo hye oba dem wo ne aba wo ti mu fie mfikire wo ne na tie kuro mo obi anim so won na wo yire no me ba obi anim si kuro mo si obi anim nipa na yire ne me enso fie du nwotwe ni maba aba ho no mama ntokwa asi bepem sa abele me ne nkura na ba ho se ye betena wo ka kire me se me betena kuro mo abetu kuro mo ho agyaye eno so nti no wo bo mani so ama se mani ahona ma mani nyina manya ni yale dia wo de ya me no se asetena na eden wontimi nya me ho ade amfa banka ba ntome nsa e ma me ntena na wo ntena na wo nya ma asem nwale wo eti se wontimi nwale me a bla ne beja me kwan na me nko so office wunya me so apeda okro mbo na me nkura no metena ho ne nyina ye ntena mbo masema ano no bisa wasemu maka wie de ha me na ha me nipadua na ewi me ku me kala no eno no maka a kire wo no na dana wo ka ta me peda ma no enye me dan so na me dan ha ma dan ma me dan ha me dan mu bi ha ma me diskara bro no
some of them are better now when you frame ya no margin and was here the nine man and this can am wire juma. Aha, and no I now what can I say what they across so ya the nine man and yet the ama wire juma. And so what you want what that them if you be blah what you want what that them. O so for can say pedan na ya met now ya can one penny or can ya o mami na no and sikura na mami ka say krom more than boarding. Wo sofo aga na wa kan say ma wo yilo no mama tina no kasa na wa ma wonu asi na eja ya wa bem why eja mpacho yetie o mami me ye no ja no work kan yinyina ye ntro chefe me ye no na me no wote na emi wono me kasi bra ha me no ka mi kuma de wo manne e ma ha china uma busia uma metana busia fina agwa kwetana wawali bi makwetana mo ma hafsa na sisa mim na me note na me tibra mi kuru na busia fa ba betana de uba se busia fa na betana senya busia fa na betana oba na bu o kan me hode wonsi o na nsi ha china na me sisa o si wonsi na nsi ha china dia ne sa na be dia me dan wo bi isiwo enti banata wo madia mesu tim madane de eno na mde dan ma ha obua ebusia fie na wo me se me ye ba honum na wo ma me se dan obi aba enum no oda na enum na betin abetana enum no metin abetana dan me se sa nkura ni ma won ple no si aba betena honum a enu nti na abo me ni se mitu me betena wa obetu kurom agya me ne nkura no enya no nti a wo hwe TV ne so se wo hwe TV ne so mani me hwe TV bia wo se ye betena kurom a wo fie mfimfini wo nua mo nyina no maame mo nyina wo se ye betena kurom a betu agya ye kurom ho enam sa aba na nim sa panchi nti wode wonam nro so no wode wonam nro so ati wo maame na ya ba ko no enu nti a wo mi se na metie wo mi se na metie ka ba bo me hondam wo mi se na metie wo na ya ba ko mi se na metie wo nua ba ya mo ka akire mo ma ne chembe a wa ni kunu na tim won dia so otuto gold nti won dia wo mla fie ba ma no ba hwa na kwa awale mo nua keto mo ma ne chembe a wa la oni ni kunu tim won dia otuto gold nti ba ma dia wo mla awale wo fie ba ma no ba hwa na kwa awale na nya sa fi na wo na medu ko tena enu ti na sa da no so na mo bua pa ya be ba betena won nti no 2023 nya 2026 mo ne away ya be ba betena nti mo ya na mo dia cross me say de da ne ma na me diska na mo aya adwuma wo nka no kro me nka no kure ya be ba betena e da ne mo nti no mo ya mo say de da ne ma ha ne diska na mo aya adwuma nya sa na mo de ya me enya sa na mo de ya me enya sa na mo de ya me asem no me ba won ma me be chi wo sa wo sha ba dem na nim sa ponche no abadam oba pen mu na sha ne dem no nya 2023 nie nya 2026 mu ne away enanu ya me say da flow bu sa wo say asem na e be kan no wo ba no da ne tiwa na sa wo ne na jai se ya mienu yi mu ba ko ka kira me say wontimi nyina fun so enyeje wontimi nyina fun so nyeje eti be ja me kwan na me nko na be yi wa banka ba ni filimensa na me tena sentimi mo me mpa ye nko ma sole me fa dwendwule me kwa sole ma me wunya me ma na o ka zo mo nga sabi asam na me de ba na no an woni asam bi aka ye flan so flaga na ye flaga na agana si woni wa kasa sa de obeka bia wo fa ene ka ati no Ajayao. Bema na mpacho enchiremu be na wo yira kasa bebre yetie o. Maame mpacho ma yenti ajayao. Eja mpacho yetie o mama na yedin. Mesi yama na yedin kasa yetie o. Madam, asema no jonga kanu oboa. Maame mane yentie no why. Obaha sei na me ba kuma so de bia na me ba ho de bia na me ba bi ayi bia na me ba ho enti emu wono me nya agazaka na gaza Lucas me kuma de winsia ne nsia chena wunya ka me kuma de winsia ne nsia chena enti ada me wona me junta na wo ma kwa wo me no tin na wo me ka se bra ha wo so ha de winsia bu so afi do ma metana winsia ne nsia chena
nese mimi ba ho hu nese me kwara se me konya ze du kwara se mi wu kura na eye nkwase wu na mewu na wo ba na wo me no me ka se ba wo ma ha e de ma mi tuma di mu kura tuma di mu se ami ma ho bi ndi wo na ma me ka se wo de enya fe wo oyi no ade wo ne ti na mo san tu de ka mati na ade me ba ho ti de bia me ba kura me binya accident kura ho me ba no binya accident to si me bo ni na unya accident ya me dia me ba o mo mani me ba no e be di be se 2 years 3 years enkura ni susa wo ya o si ja enkura no na sia me du nkwa na me ne won konkoda hotel ne san da wani bla wo ya wa ya me ho ade wutimi ka se ja enkura no wa bla na me ne won konkoda hotel du nkwa na da wani bla enam dia wo ya no o ti wo pese me ba ho me du nkwa na me sia du nkwa na me ne nkwada hotel na me san amra nka cho se me de nkwa ne beba usi ja wo mo sa so de mitimi nya me ba aja ya o metima ka che o ke ti na emla o me ba mami ni aja ya o nkasa emla o aja ya o aja be ma me ba cho obai ka kira o se obai se ontena wo kurom o metena busua fie se wa so opese o tena kurom o ha da ma ne ntena mu edan de ma me edan na me ni betena mu no na edan na me ni betena mu ana edan no ma bia ham na bi o to o fa system ile ne mla me na fa ko ha dan ni bi man simple enti se o di sika ne ba o be ha dan na o ne na to aware no so wo kurom on fa system ile ne mla me da bi mi bi se wasem ye no na no ma me o don fa system ile ne mla wo ma me fa dan ni bi ma ko pe bi system o fa system ile aha tu be pe dan ni bi no aye dan me be se me te asem ni si what the system ile ne bra me a ma ko pe dan ni bi na wa ye dan na ma ha no ba betenem woni na tenem ana se ono na betenem ono ba betenem no ba ha na nyekuma na me wo enti wu ntu mfiri o ma me fie o metena edan na wo han ni mu efie nde edan na me wo bi enti se ja wo dan obai woni abusua kofie akoye ne ho ade enti se wo dan dam a de ne si kwan se wo yire ene wo ma ebeba betena wo chen wo sa dan kro na mu de ne si kwan then I'm going to was on the woman material here. And once now, my so say, oh, you are by home. It is an amazing new Amobano dem. Now we couldn't say Brabet in a mois. How is it? I'm answering for a come of fly or day, yes, sir. A come of fly or boy or cat in a home. Cat in a home. A day now, woman, I see when you are moving about home Denby. It's your man, as young as or cat in a home. I'm from Boy. Me papa fie ne yi dam akwa ebe amami enti wona me eja ya ma me mpacho me ba wate eja ya mpacho se oyiri ba kurom ahemfa na oda wo ba kurom a ai first no ba ni ma me fie ho no ho na no oda na me ne eda ona me bra mo wo baabi o mo sefi enti o mo ba pe o mo ho na ede me bia me dam na no de o mo ba da bi ana me ka cho se sa na be ye ne me mbapa de na odi ama me esi wokwa nzeba me ka se bla no almost be 2 years kwa 3 years na da ne da ho da hwa almost be 4 years obo aja ya mpacho uyiri wa fanachi akwa wo nkra mienu ama me se nkra ne ye brom what on ma guzanza wana me aja ya no ma me wa fa chire akwa wo nkra mienu me nkwa wo nkra bia Unga wo baby a. Guzanze kwa O ma me kan sofo aga na ti wo me so sofo ti ho. O ma me kan sofo aga na ti wo sofo ti ho me so sofo ti ho. O ma me kan no wo ti ho wo sofo ti ho me so sofo ti ho. O ma me kan se ye so akwa enkura mienu brom wo kura bia ho so no na kan no kura kire me no. O ma me kan no na wonti wo. O ma me kan na wonti wo. Na san kwa me kama kwa nkura no kura na madam e wono kama kwa nkura na wo sata na wo mahu wo sata no kwa wo kan kula wo kan kula wo kan kula na wo makwa nkura na wo kan kula wo kan kula wo kan kula nkura ogo makwa nkura mo ba ya ka wo makwa me be wo nkura na ka wo nkura mo bulu ba 20 years One kind of aja ya mpacho aburu 20 years aja san oba wo na mahu wo ya you too loud ma yentie wo kunu kakra why aja ya mpacho wo ma mienu na wo kan wo asem no nkra na nyamfie sen mami guzan se ono ka se nkra mienu na
me ma wo no ma me se ma wo we na sa ankura no na ono wo kan tata ko no me hunu eja nti na mi bisa o say sa enkura mienu no o manya mfie sen omu to bia wo ba ku ko 20 years ye omu ko ba ku 18 years ma ko so 20 years ba se obey wo so no ware ye 18 years ni na wo na sata no ko no me hunu eti o pa kire say wo ma no wo mo da mo jam keche e na ade ko hia maame ata ne ware tata na no kwa no da yi no wo no kan kwa no onnya enye se me ma na e hwan ma enye me ma e hwan ma na se agwa se na tata kwa na mi di video ko tre fahu na mi video na ko wo na bi hu ni mpo da bi o waja ya wo se enkura no ye ka kura enye wo ma ba wasam na aka no menti ase e hwan ma enkura no e hwan ma ni ma ti o mo ma me fa matum na mi se me ba enti se ejaya o wo mo maame emfa meto wanim se enkura ni mienu nya wo ba din nyina so na wo maame nya ya wetimi ka no osofo agana ene abusua ni nyina anim se wo nkwala mienu brom bi wo baabi din nyina so na maame nya ani dia sa na maame ka sa no dia da se nkomo na ni ye di nkomo asema enimu ye di nkomo nkomo na ni ye di ejaya o asema enimu ye di nkomo busane se wonu nkwa na wonu okan wo nkwa ne da na mi kro mo mo e ma be hu wo mu eti ma ni nyamfa nyina so ka asem se asa na wo ma me nim se wo ka ma metwa hwe wo ho ma wu sase o minim na wo se na waka ni wiase nyina sa waka ni wiase nyina sa nkura ne nya wo ma se waka be wiase nyina te se nkura ne nya wo ma mi tie busa abai ma me na wo so na wo je ona wo tokutokutoku ma me na to o jira wo to wunni kasada o se da biam ka cho se wunni kasada wo to so no yire ti a wa fom kura be pa cho wunni ma fom wunni ma pa cho na wunni kasada so e ka kire ye yire na wona wo di kwana do kwa se me se wunni ma pa cho na wunni se ye ka kasada kire ye yire wo ya de kura na yire ka teacher wo de ba ma no ejabufuo teacher wo de ba ma wo yire na ejabufuo me ba to wo ba da mo kura no aka wo ye ba ma bia wo ma pa cho wan kwa pa me chawda sa nya me ni nyina kura na gina so am si ja me kwana me nko no efisa me du wachi a ora ba mo obi akume me du wachi a ba mo obi akume obi anam nuroso me du wachi a ba mo obi akume kuno so na mo so na mnuroso wose me na asa wante me chepa wose me suma no se me ka oba ni de ti wo ga se me na minim enuroso no una anam nuroso nya me wo ene wudra na wutimi nya sika kuta wutimi toka me de me tantaya me ti wei me de agyina wachia me asole tie me ofie sa be pim sa ble wo me de akwa ma wo sa ma na ene ya asole tie me se woni ma woni na ba bia nti wo no hwe wo woni na ba bia nti wo no hwe woni na ba bia nti wo no hwe wo waka wo ma ba hu ne bi mayale mo aba me ka do 5 million krada efie du nwachini mayale mo aba me ka do 5 million krada me wo ya mo press satam kwa 2.5 ne tu ai mayale mo aba ka 5 million krada mayale mo aba ka 5 million krada busa wo se wo betua hospital be 5 million krada ana me se wo de wo busa wo se mayale akwada hospital mo aba ka 5 million krada ma bo hu ne bi ni what e ka ma bo hu bi ni wo bo ka wo meme ho ka ma bo ne ka ma bo wa wo di asema me de ba ya ni se awale de wontimi nwale me efisa wo to wo ni ma pa cho ni ma krokro min pa wa min nya bo min pa wa che hu wo ana me kasa wo ni mu kasa woni mu kasa wo woni mu kasa pa wa che hu enti na me se mpanyifo so mo amen me so me medi akire mewu me medi akire mewu ana me so me bibia no wo me nya mfa ma me so me medi akire na ma mewu me ni akire na mewu de wo ti wo bibia no me nya mfa ma wo me se na me tie me di TV na ya me kunu TV na bia me kunu juma wo me to TV na bia me kunu na TV me ni da so sa be pim sa TV na bia me kunu what me di TV na me kunu what de ba ka ba to me nsa say ya chichire me to plus yana
Peja kawa na mehwe. Me ba chweni. Kawa so gold pa o. Ajaya o. Wo de sika kokko petia. Asho oba tansa ena ati baabi no no so ti baabi afiafe no abete ba ko are na akọ. Ya Ye mame. Kasa no wa me ntie no. Ni wona e ba yiwe. Me ho ba yi hia na me de pa ba ta wa tia me ata. Ajadi enti na ayire ho ye wahi. Mame do no ka ojo aka ro. Na buzaza me ba okra bosumi seni. Ose bosumi num eno kura wo ba ye no atopa no kura nkoyie because what sepe ho abonten ena ade ba no so nti wan fili. Buzaza me ba okra enu me fi bosumi enu 2 months. Enti aja e woni bibi what sika eni abusua kwaye oba ho ade wote Ghana ha ya o enti sasebe wona wunya kwan kura ema ne nchen wo ba bi a wote a de ne si kwan se obema oba no ene ne ma wawo ma o aba betena wo nchen e wo kura wote so de ne si kwan Ami we mo de wunya to ba mu checha se mu nje we meti o oba no na me ngas me ma ne ma ha o me ma ne ma ha wono na eyamfu so a ama me ma me de ama ha enti sese wasesa na dwen me ba wono na eyamfu so ana e de ama me first me se bla bla ha wo ka je me se wo ma ha ba de wo ma kuruma ne ma ha chena tio wo ma kuruma ne ma ha chena eja ya sia ene nsesa na dwen enti se wo yiri akasa asem we na se ne kotekom de no wo ma ntentem afiafe no so opese oba betena ho nom se de eda bia no wo kwa adwuma pon ba eja obenya ba akwa tiare a se nkenye bone ma me no so they said dan na me de ma ai no me ni kameni ba so trabusu ya fiu edan na kameni me ni ba kwa tenemu no me de sa dan so ma han eja yese bema amwode amam diska na beden yese bema na enuma dura enyu no enti wo ye bema sesebe wo de dan na mahan na wo de sika bre no no de aye din se din yo waware na egu no se wo cherish waware ema waware sombo ma na so pese still obai o ware no a wo be pesika foforo no akọ ha dan ena oyire no ma atenam ye fansam nyi ye ho anu sa ware no wani wo so se ope wo yire de a enka de we ye very simple nke medru ha o bema nke medru ha ma me do kan mati do kan achiru enti senka wan fa sa dan no ama han a enka gya yawo o mo yiri dwetire mami dwetire busa wo de so be kan okura dwetira ma then I see me ko ha dan wo ekro ne yete so no wo so won hai wo so won tra ho sisi me bebe ha dan wo efun ase 2 years e de ma me sa ma osika 33 million e de ma so be chi ba yele me sa de ma me sa bai esa beto abubo ya ko bank ko jisika 300 million esa beto abubo ya de ma wa wo ba panyini so on fanya adwuma me de ma oban me de oban gie no na abubo ya me hu de ye buza se abubo ya no ko to abubo me ma ne to abubo ya no me ma ne to abubo ya sika 90 million okoto sika no okoto abubo ya no 130 no na mkan ze o ti no ma no me na tifne fa bi ya da ko ne fa butwala adbe 90 million e won ho buza se 90 million e won wo kwa ya de kwa na me am ya be ma na me kwa ya de no be ka je se jade ne ya wonu do ne no ne pe e be ye wodi ye wi a afi no no keka kwa ma afi no ma me hia wa memo abam ma me ntie gya yawo buza ne sai wonu kosto nyina ma bi dia ma no buza se sika na ye dai eja ya mpacho wo yiri wo pe no enkura mienu pe eja yawo me discover na sika na si me discover no sika na wo ukoma na ukona so wunu ya na ma me nya botre ukona wunu ya na me a ubufu eja yawo bojo trama bona ashi eja yawo be me na mpacho yiri wo pe no di Debbie me bisa question yi me question na no me say wo yire wo pe no one was when you meja ndo ni meja dem me na me obesum ni eja yawo me yire eni meja eni say me pe me yire e different yi me question na no yes or no wo yire wo pe no am ga me na me ni nya eja yawo yi question na no yie ma me wo yire wo pe no Edin. And I may say, where a yes or no answer. We yere openo. I me pamere, Debbie me pamere. We yere openo.
Me no won kwa. Eti se opa wo yire aye wo mensem se bema opese na ware agina sebe aware no sebegu a agina fanu ni nyina so ebe gina so a agina mu nyina amoso eti se opa wo yire de a ye wo mensem ene ade a wo yire epese wo yema na koma to ne yemu no yema wo yire na wa ware anyina why Mami tie One can say, and Mrs. C and Timon say, a man, and tell me, ye be Biana, Namaka say, a woman and two from that. It is a meaning of business me push you. Me push you a woman, baby, and not me watch them. Now, Babuamin, nasty me push you, 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 ya. This is a woman, so I say. Ejaya, ya say a busiam yenu, and a shia, a jawari. The obayi ya wompe upushi na no so twe ne ho san wo de ato na busuafo anim me charge me nimubo Dabi eba san so aware antiata me se ma pension unkasa biem me nimubo aja ba chojina so ma me onu no sofo onu kwa no sofo kra frɛ ma me ba kuma se wo aware no mumienu nyina mo pe o mumienu nyina mo pe obusa me se ati wani so obusa me se na kasa wo ha dan do akotena kurom wai enu so e be man won hwe o kasa wo ha dan e do akotena kurom wai antiata bibisa wa semo Afisem me pa cho o kasa wo ha dan e do akotena kurom wai kire me se antiata biye me question na no o kasa wo ha dan e do akotena kurom wai obe han dan dia me ko na me ka chen so on pedan o ka chen se betena kurom na de obe ya antiata sansem na o kan ye no na o case na ba me nchen enti me bisa o question say wo kunu de o so o pew wo na wo man condition say it either say obe ha dan woni kurom na ne nkra na ba betena ho ana so obeja okwan na wayi small handcuff na firi wo nsa eti mimi bisa wo say se be ma ne kaso obe ha dan wo kuro ni mu na ne nkra na betena ho still aware no betena se meko menti o kasa o meko meko obeko eje ya o amen be ma o te wo yire so opa aware no eti se o ha dan e wo kuro mu ho a obeba o se ne sen mami papa do kanu e dan ne de this year de because the prempem mami this year be ko ya adwuma no ahye asai ade wo sika na wo ye adwuma wunya wo de woro pioto ana mami iskana yesa bia iskam du go pioto mami na nsekura no ade mi si dan kwa camera de da so no ade tena ye secret buachi mi si dan u si dan wo krom kuma so wadi amano onu ma top prot wo mi si dan wo wadi amano eja ya woni bibi na wo mi bon mi tie o skano mi ka mi for so say mi for we bo say se ka menya bia dai amma na ka mi ho atom wa ha o wala ka wo so wo ya adwuma wo na ka mi so ya adwuma na ke tim kwa da compete da na dai na wo bia o ti kuro so afi na aba na aka say body be firewood na body no be firewood so wo de o ti kuro mo so wonya bi dinti no mfa ho ono so wonya bi ni wa ha we san say me ba ho no kan edubu so ba ko wo ba enu so ba ko wo ba na kwa je sa afi no aba no eno na ade be kansem ababo ya o kan no me ba chese die hia no me enhwe ho die hia eno kokko fa na chire no de aba behye die hia no o me enkan no kote koma de no me bo ho no ma be se ofiri ho aja ya unim sa de na timi mo ba bufu ntentem se wonya bi ni a on ye you be na me ka se mama ni ma ha o tio me ka se mama ni ma ha o na me dan na me ya me dia na me ka se bra no bla me tram wo so wo ma ha dan so da o mo be 4 years and the 4 years no so mane na hota na me di dan ma ha na me di mama bere wa ya dai wo di Ode wo dan e ma han e di sika no ma me didi no dan o ma abranka wo yire ne wo ma e betimi abetena sa dan na mu na nkaja adwuma a wo ye na wo de no bi bo ma me akonhoma mba fa fie sa dan na me ka so wo mla ya friend wo so ma ha 4 years eja mate se wanyini na se waso aware na ukokwaji obi ba eto ho so a eya edu ba bia wo se utimi te ho kakra ede ho you need to be independent kakra efri wo ma me nchen yanka se wo no ma me mfa dwene o but wa ware mu nsam wa ware 1 2 me maame a egu aware enti se wa ye wo adwen se wo be ware de a
ene wo no yire emfa dwene why Maame ojo mma perfume maame bi anti wo mma perfume na matenti be ma me bre ne ko mitio mma perfume maame anti wo ne satam na wo no ka no busa kumase iko ma ha that 2 times ni nyina wo beta o tema me ha dan ma ni wia o tema me ha dan ni wia me free wo ba ya one time 1 year wo akwaji sika no ma ha that but wo yire de wo hia free ukunu nchen no me bre ko kan ni nyina kire no na agya enyia no na me mfa munsi edusa me se han dan ma me ne nkra ne metena ho se wo han ma ye de ai ba betena ho eno nti na me de ba e se wo han ma ye nso so de ahwe ne obeya a obeje wo ka wa ma kom ba bi agya conclusion ya wie wo ho nti de na abeka there's options na yem you know either so be hard dan and so be jo kawa de na ape ma me dey say dey dan dey say me niska dey say ya me am dey hard dan say ya enti wo be jo kawa me dan niska say me need problem is aja here go straight to the question me say all the options me no na ma say either say wo be hard dan and so be jo kawa it say de na wiye ma me wo dey you know mo ma me mra akra okay na me hwe no ma bia di so na chesa ware no mitimi hu se still wo penti be me na producer eno obeto aso me ba producer no obekasa na data mate data obetimi aba no bra na nyina ye nhia wo ha ne yentena so because obai ba ye wo se de ekoso nti wonam kra no kasa eya fa ne tirim ne timu hyehye no wanhwe ya wonam anada kro wa pantoma ni nyina ware ntia o enti sa oso beba kumase a ye twen o ye hwe wanim peda ne bra na nyina ye ntena se ne ye fa yie ento de da why wo de time bia beba bia ne no ma de na san wo kan de na wo kan kasa kire wo kunai obeba onyama ya osole ya omo ya konhuma na da konhuma so ma wo mo skasa fa ya adwuma obisa ne akonhuma omamo oma ya ka kire no so oma ko ma se fa ya adwuma ka kire no so oma ko ebisa ye se ye hia akonhuma wo ma biskasa be fanya adwuma wo mo ma akonhuma bibie be to wo ntontoma wo nto dress wo nto hwe eti nkura so ka no ti so this kan ma me na mo ma akonhuma ebese enkranze se wo manyinyini emaya se wo madu wo panyin fie so wo mo ho ne ma ntese akora foforo ye busa nkora ho ne ma a wo siminiska me akonhoma na ka kire no no nyia no ntse se ye hia akonhoma sika aja be ma o se akonhoma till se obeba ne nyina ye hia tena se aka asem na nkora mienu de wutimi nya amo no so se wa ma ne 6000 so won fa nya adwumanti why meba obi to kumase the maba ya 5 wato pure water na di fam eja be ma enti obai so nkoso apia water bra be ma wo ho ma mi tie busa ne say sikasa na mi di ono nkura no bo me mu musika dabi be ma me pa cho nti se wo bo yire dwetire se wonya adwuma ye mo akonhoma ma me ne ye bo yebo womo enu na fa ye bibia me say dwetire na be hye enu na fa ye bibia fresh womo ni womo nyankla ma mintie no eja buso no transe me maniska me say wo maniska sa me fanya adwuma wo ma miska ye busa ska wo si woni bi eti wo diska me ma me na nkura me de behwe wo mu na sia efiri wo anti ataye nkasa bi why nkasa bi agent utimi ka kira wo yire se wo ma nkura no nyona one ne wo nkura no anya me ba ni baba pa ni wo kodi kwa zasema me sika me jaman wo yese udomi a domi ne mayemwa eti se nka nkura na wo ne no wo ye ne bi ene di bone na odi sika koyi anka be ka sei na se ni baba ni me tadi o mazi me discuss me the former so what any ska enfanto agent de me bra na ye be anti ata eye kwate kwamtimi de kasa tenten ba dodo nti de se wo so wo akon till se obeba ama nyina ye hia aka asem no a ye betwen no wo ba na ya hwe ba bi asusan de brody hunu begu na akon asem no so ye ne beto aso wo ho why abotre na wa hwe ye na fa utiri mu a
Enya mo ma be manka me ka me mnaja me kwan no. Hey, aware ni munsem. Ma menko Facebook na enemo amoba me mo register me wia na me de mani a kirem ewo Kojak fast me pa mo cho hwan na edi kan akasa. All right, oba e fro say Francisca no pay de na do nam. Man pa cha no pay de boko. Ye ba ya ye wo boase. Ye join ko humble wives. Ye maame na yi Afisem say akọ join ko foforo. Wono so a wanfe esika ye tue nyina amaye. Ono so ne ko ni mo mra ne say so woji wusi wo be ye wo program ma wo na woji sika na uja ya odo be court no agi ne sika. Ba ye de oyi Afisem ne de wanfe esika ma so ni eni sika gie bia. Nti ye ba ya yesremo momboa ye ni ntimi ngi esika. Francisca, what's your kuna muwo mu ayeyi mu Afisem your friend is saying? Humble Wives Association. Ewo boase. Chese ekuo mu dismissa. Ya yam kra bet dismiss. Hule. Kwame na afa so koku ni mu. Me pa cho Mrs. Tabako me catch ne say me peku adwon. Eno o kanfo ma me say Humble Wives wo ho. Dia botaye ne ba utirim a na de kope ekuo adwon ni. Me pa cho me free me krom ba bo ase no. Krom ne me wo Jacob be hinase. Okay. Na kentene ho e oba. Me ba ye no me ye ma ju se me join ni ku se be ya me ye program o mechi a menya edomata mechi. Na se ekuo no botaye a wo de join e ya ne se program. Se wo ye program a obi betaye wachi. Wo de no nti usika sen na akodi ko ni mu. Me ba cha me ko mu 2 years na minim se be ba santima asese. Dise nso ye tua bedru 400 cedis no program drew so I ma 40,000. Chese ukokuo ni mu a edisen ansa na ya asede ama. Me pa cha me ko na 6 months. 6 months. Me pa cha. Nti se ukokuo ni mu na utua dues ne nkakra 6 months na bia o ware ubi bi wu a sika se na edema o. Sata ma me ko mu na 200. Nti se drew sen. Dise drew 40,000. 40,000 ne akika bom ekuo ma yesen. Me pa cha ye 100. Cause ma say a man nine baako wen waka bonten. Okay. Ye je a ye nye ono ne de enkan because miensa ena mani abre se mo be kamasem. Enipa nine ena mo ba office se mo wokuo case. Nti na yi baako na wa ma studio no ni din frim na miensa na o mani abre no ye nkan wo masem ma omo. Obapa etisen. Achoya me. Now so ye fro saying. Acho me Kate. Kate, ozo sika sen na akodi ko ni mo. 40,000. Enu ebia. Mpacho ani. Me dem me be wo kuo ni. Na me ye program. Edu so mo ye masede mam no. Oba yo mo de me bibia mam. By ode mam no this kan mam no mo san je say ye be court akọ enti ye ko meeting na time no dru so no. Om ka chem say Monday memra na yenko na me ko sign na me. Say uji usika wo kuo no ma je say mo court. Eko sign. Mpacho wa register wo court. Nti wo be da bi na say kuo de ye register wo court kra na wo ya asede ama obi a eno no court nsinsan be ne wo mo constitution ni mo. Mpacho enim by on si no de abem say wo ye program na wo ji usika je say mo court na mo sign na de usika ma. Okay. Sa nti ko sign ye. Ma ko sign edu Monday na ye be ko na me ba ne ho mfa no nti ofrem na me ka chen say me ba ne ho mfa no ti etwe na me ba ne ho to no me ka kire no e na o share o ka say me share date nti date ni drugs na me frɛ no no so say ne ba ho mfa no e na ye twa boy nti edu say me nkoje no o tosi me saa nti me wo ho na me maame yare e na me ko hwɛ na maame panyin so free mu nti no mo ko program me sendi mi sika ma anko bi enti ma anko bi no o say me tua 200 cedis ansa na oyi me free aje say me tua 200 cedis ansa na wasan ade me e na o say bone be na why we you free ko ni mo ma anko program ni bi ma ansa ask permission. Okay. Enti aje say me tua 200 cedis ansa na wa ade me e na me so me say me need 200 cedis if say bi mo ko no mo anko bi o mo antua bi mo so ko o mo enti na mo nipa mo wa hai Monkwa no so wayi mo free mu bisa no se ekuo maame bone ben ene edi aye o wabisa mpa cho da bi me edu se o frɛ me e no ka kire me se me mra na yensisi e ka na ode me no mfa ma me esanse wayi me free mu nti me koye no ono amba o frɛ ni mpanifo ni bi no mba ye na ekodu ono
almost started year kasa no e no almost hye say asemo oba botae be na de join ikuo no mpa cho me de na me wo pepa e na asa me tifie no so de bi omo kwa me fe se me nso me join ni so botae ne se omo ko programs a se be ya me nso nya bibia omo so ba be time machi na menya waware mpa cho ane oba pa nso waware mpa cho David all right ma me nko the third person nso e fro saying mpa cho from me Benis nso botae be na de join ni ekuo no Humble Wives Association ye ka mo just saying we love our husbands. Humble Wives Association. We love our husbands. Mo Maame Fem no na dey asa dem yare musika kakra bi akoka ekuo maame nchenti asa maye mote na musiso. Humble Wives Association. We love our husbands. Humble Wives Association. We love our husbands. Na se mu mienu mo se mo nware nti husbands be na mo love o mi. Me too. Question to answer. Mumienu mosimu nware ekuo no so din e the Humble Wives Association meaning awafo ma mo wa ho brase enkabo mukuo na mo age so se ye doye kununom ekunu bi ni wonti ye de ade Pacho ni eweni da so say ye de ye be ware. Da bi onti se eno no nka monko join asujafo okuai ana we no obi atimi join ne. Eye ma nko a na mema wom. Da bi. Obo asenso de ekuo ni sika be wom o. Obo asiku ye kwa aka se di so nya asem ketwa. Elder nya asem ketwa o. Ene Ghana kuo. Ebi kura timi ko gina yi ase bonsa 3 billion. Ekuo. Oba onso botae be na de ko ekuo ni mu. Me pacho me botae be de ko ekuo mu say sembia sem tumi ana sembia me ware a se menya ndoma ma betai mechi eno ane botai sa botai we no se e wo tirimu sa na de join ikuo na mentimo ase bebreba mu ekuo de wo join a association eni kwa se wo nko a wo gain e na wo dwen ho time bia no mukuo constitution makenka constitution ne kakra botai ne se mo boa widows me pacho e wo mu ana se enim mo boa kunafo the needy wo mu a eni bie Ekwen constitution enabusua edaso no a Humble Wives Constitution bra Facebook no so Lawson 96.3 FM nebe kenkan bi eti constitution pointing out ema mu hu se mote mo ho ewokuo ni mu ekote ekuo fofora ye beyi modi ana eni constitution ni mu sa ekuo ma me din de sen Janet Opon owo boase ho a ekuo no faso ben na mwanya wo so wo kwa wo se wanya sen 1 year 2 years mu nyina faso ben na wanya pacho minya bi ba wo so dia obenya a wo de wo ye na omo ba program no pacho omo ba ye sen ke kuo de ye ba program asede ne ye wo program na se omo ye maame no mo sanje se ye kokot ko sign ni ansa no mo de amam enti mo de be kire cameras ni nipa wo keke erade ekuo jese dia na muhia free ekuo ma me nchen me pacho de hia okuo ma me nchen say ye hia ye sika sen wo de asede no me mpacha ba sa wo ware wo nwoi me pacho so wan twen ama na ndru me so anje me de ne de sisi ye tu ama na ndru 40,000 ti no na sisi ye me hia senka eye wo akra na wo jai kuo ne de anka me nsoso so ba se ono na ntwen tese wo boy ebi kura na abranti ebe yo ho ade wantwe ama na anware ama wanye wasede wantwe ama ubibi enwu ama wanye asede na se wono a na eyi wadidi a ekuo ma memrai na omra Janet Opon Humble Wives Association we love our husbands moko amafade etisen acho ya fade de na for sa ye shekente ye shele papa ena for me cheso de papa so so ni nyina ekuo ne toma mo anase mo amusika ni sika oye de adwuma pacho me hairdressing ena onso pacho me provision store ena onso metonto indomine angwamo emaye timo ko brese ya na mo disika ya kototo kente na ne competition no TikTok so na omoye no Mrs. Janet Opon, good morning. Good morning, dear. Humble Wives Association. We love our husbands. Humble Wives Association. We love our husbands. Oba pana, we love our husbands. Yeah, humble wives. E die na sie ya ema miensa ti mafidie so where you omadi.
Mpacho when why wada Matia ombebu bodin mamro ni dika bodin kire no. Pacha Francisca Yabuani. Okay, na way. And Sister Kate Insuni. Na way. Sister Bernice Insuni. All right, Auntie Francisca, Kate, and a Bernice. Almost where you already. Oh, okay. Mpacho Francisca de Kate de better check kakra. Na ya ka Kate ni Bernice no. Na me wo former secretary, a friend and Barbara. Now can executive so. Ba eku no. Yet any for our for the purpose am beti ko ni say mehwe nyanka wisia. Na afen so ye ne a yesia ware kwam no ba je wo mo. Na ye nso a ya ware asabi wa woni cha ware mu nsam no. Ye kitu ya hofo na ware na timi aye stable. Sankofo na me je wo mo. Tibi ko ni mu na oboasi bites aware ni yire ho enye ko keto afifa get ni na na je say ho na obetu ni yire what to o hey what's one the tu ni yire ko ni mu oboasi bites wa mama sika fo sere yire ye treasure to aso eti na your former executive which is Barbara Ebu eti mete ye se wa ko obi ko no me so me constitution wo ko no yen ko obi kunu ho so ko obi kunu ho hide it wo do obi kunu ba edu program aye nyama o metinya send obi picture ma ko obi kunu ho ya nyama na wajai ko no so wutim na no obi kunu ho ya nyama o 96.3 tebe to holy friend say me secretary no aka police akwaji obi kunu ma ntokwa esi no bumani gu so secondly wasakwa ji obi kunu sister oba mitina no asesa omogu kanim I'm to that be a cool way lay, sad and they hide it. Nam this one of the executives, I'm fancy Uncle 57 channel. On country secretary said, on hide it, I saw an answer, or say executive for any corner when you're there, and Bobra. And unchem, your two parties them so that our reform with me to coin with their husbands. Near Koto party or Kofkans. To a coin a bit more union in Nibi. To me, do go organize and also seven pesadeno. So we try to see kind of when Libya. I am not a problem, but me as founder, I am a mommy problem. Timmy the goon so far, no cry about. Also, a coffee Barbara. You must walk a catcher. Timmy Fred Barbara now, Makacha say be uncle announcement as they could a Tajina founder name secretary so because always be on an announcement. Before Barbara one fact. Suddenly, so tired me pie no the gas so I could see obi stoma pamacho na me oba unim bibi me brane ya ye bewa hunti bone to fama me enipa ya wo mo wo ha yi bone kro na wo mo ye constitution ba bia wo mo breachi ye no ma me hu na ye nto aso ho oi but so me constitution o timi ko mo a untimi ntiko ansesa me ko members ubetimi atiko bia opebia na mom omo ma bo mo ano because Kate no to no me minimum no sebi na ase me wo na ase gina maintain rich hospital and ye jema wo tie your family friends a ye nye ayi Barbara na kwatiko me ni free executive student e ho ni wo wo de akwate na o twe me members even they are two Sandra Kababra I make us a family friends it will be the same day sister me be a program which is 16th March and Kate ni nya 1 year Sada na Barbara so e dey call for by. Sada ntina sebi ekuye akoye se adwuma o. Na wabie, wadi jinkofo sika mankofo. Na nipa na wadako na no. Wafa akobie ne die no yi wo members. This is my constitution. All right, oba pa unim bibi. Me bra ne kopa wa hu enti no. Ekuotie etese adwuma wo ye kendini. Me meti he oba me kan kwofo nsem a wo mo so wo mo a me kan wo nsem na fa na edimatem. Oh. But minya adaje ni abotre san no mu san ekoye nim. Enti wakwakoye ba no dani a wo da ekuo na no no. Ye gi bi mene ya tu bigu yesi pani due mate manteni adeadea enti woni bibi me pacho ma ye data wo de beba kumase na ye ne oni maba wa nyina nhia na ye nom asomdwe abua why okay mate pacho ya no ma producer friend mate medofo mate enti producer be frɛ na ye nyina ya ba be hia wo ha na ya hwɛ kwan a ye betimi de asomdwe ato de ese da why ekuo maame na ye de kuo ma fade ne mo pictures bia go TV nso nye ku keto o
sure 5 years oh many good 5 years. Wow. Secretary no tiase ha mo frɛ no. Mate. Obi obi kunu. De kunu mi yan ti obi kunu. Enti oba wunim. Sa 5 years. Bambo 5 years ntwetweda a wawo ne modem a wabɔ no. Emeye ma wei bring niema down. Nti ye behia. Why? Mate, all right. Problem there. Me that's the okay. Enti Humble Wives Association. We love our Mukuo maame wa ha na moma ne vem. Monye so ma no. Humble Wives Association. We love our husband. Monye so ne kuo maame gina so. Humble Wives Association. We love our husband. Hey, mambro ni ba ko de wa mu na oso wonye so ante. Adan, woni ase waje obi kunu nana. Enti adan no wa mu na kusuza. Eti Jesu, Je Humble Wives Association. Jesu ma member some obekun afidie so. Ye hwa masomdua ye adwuma. Humble Wives Association. We love our husbands. Yeah, I can't share anything. Mate, eti ekuo maame ye besan frɛ. Why? Mate ma. All right. Pepsodent abusuya, was do the 2 before you go to bed. Elder, but your brother mame. Yeda se. Me answer na mekasa no. Me ba me sonkra bi nam. Ma me bi se me mo amane. Na me kan kyerɛ so osusuru Nyankopɔn nhyira wo. Amen. Nano akwala no a owo hole in heart no. The radifa so ye no. Ma me ne te ya no se da okwa afidie so aka kyerɛ Maame Frimpomaa se. Onyankopɔn nhyira no. Amen. Se waboa. Na o ma bofra no yaje ne nkwa asi ho. Enti enkra na esome no no na maso ye no. Amen. Enti wo sempa unhyira na me de ama wo no. Na Yemra Humble Wife Association. We love our husbands. We love our husband. Now, no credit say, Ekuno, Mubedo. Manu, and children, sir. Ocean Tadia, Sewon Pan, or Fadiana, on Toma, Sikanso or Moho. Here's a cow moved to Gunia Dena, or my boy Moho. Now, a yes, a cool mamma beba. I was your bra TV in the show, and yasam ketua. A money ginem. Wig. Kentucky. Mami was in nekesi, lazy no, nekesi and nekesi. Yasam ketua. Kono, Oma Fadia de Mahokawum. While we different are towns on you. Ay, lazy Afadia. And I did so much to him for chin. Well, Abobia, Yana town none of my him, so okay. Omo bie o mai Sapa pepe. Oh, I have the enough Edika. Na maame ne mra na ye no montrans na ye hwe seku ayi wo mu aye trieska. E de ahwe binom. Na bibia enti wo se mayi wa firi mu de. E basa ade a sane ne sika wa contribute nyina wo so ogena ade. Na maame ne beba ma ya hwe asiesi ama e de asomdwe abreku no. Na sane ya wo ka no on case. Nanso ni nyina emu no. So obey penny will be bimu a said Maame Frimpomaa na oka kire no no e ya botre ene ye de ene ni partner e wo bibia ye mu na ebrenti Maame nto America na menko atadwo asem ode ba ye so Maame atadwo ene ni wura yawo Maame asem na eda ho sare nya asem eda fom sawo Maame nu e wo case wa ware wo ba ti sika ye ne ho ade wo wote ba bi no ba ne te ba bi afe no abesra no Sawade we de yankwa ne sawo. Enya abrochire o Ghana. Dabi. Enti yanka nchira brante ne se. Nia ekoso no eye wono a. Yaw. Oba no ensama ode abeto yanim ne se. Aida se obehan dan wo baabi a wo no dunkwa wo. Ayamfore ho. Amana ba ene wa betena na maware ana se ubegya no. Amana pen baabi afa. Eyetiawa. Oh. Yang marin tra no na nya ware o Maame Frimpomaa anya ware na abrantie no nso pa no sane wo be kan me yaje di kopem se utumi tenase afi ba ko ansa no ba oyere hode a ene na de ya o ya kan nyina mema de ye ni sa hoden no so obetena ho saa na to saa bra woyere dabi nti afi ni ade a wo yesa na che se oba no asem no se aba wo ho no na ye no kre se aba wo ho enu nti na woye ne saa no na nso ye se enye wamo bay wadwina ma ne swati ya nware wo ba saa wo e ba saa na waye wadwen se wankasa obem wo ba na tete enye wo ye saa be ma emwa wo
na owura ne kan asɛm bi a ɛhɔ no sɛ ne wura fi no ho a mɛkae no ɔse dan no a yɛ ne papa dan wɔde maa no wɔde ama han de sika brɛ ne yere so ɔmfa nyɛ adwuma ɛkyerɛ wɔse saa dan koro yɛ wɔde ama han ama ne maame atotɔ bibi adi mente na seɛ enti mu deɛ he na yɛ no korɛ ɛna saa dan no na ade maa ɔbaa no wo han a wɔde maa no sɛ ɔmfa nyɛ adwuma na kyɛ sɛ dan no wɔamfa ama han deɛ ananka ɔyere wo mu dwetira na da bi anyɛ ne kwa so no enti wɔso ɔbɛba no yɛtwɛn no yɛntena se ne yɛnsiesie yɛnware ɔbaa saa ɛmɛma ne bebree kura suban yɛte saa wɔno no wɔnyɛ ɔbaa foforɔ nti na yire no wɔne ne teɛ no asɛ wɔmfa ne ho wɔma ɔbaa yi dwene saa ma no sɔre ne nipadua so wohwɛ foto a ɔmode wareyɛ ne nnɛ deɛ sisa yi de bɛtena ha yi a wo sɛ nkɔ ye aware bɔne sɛ maa no bebree mɛma no mom yɛnhwɛ ye ɔbaa no wopɛ no ɛne wakɔwaa no sɛ bɛma nyina yɛ maa na sɛ wohwɛ na wompɛ no nso ɛne agya anoma no nyɛ no asomdwae na wobɛtete ne saa deɛ ani hwɛ hene ɛna mɛma no nso a yɛntwa anufoɔ a yɛse yɛwa no yɛnyae bɛbɛ bɔ ntwa anufoɔ da bia ɔtene maame nkyɛn deɛ ne maame bɛka no na ɔfa